Sidite tu. Sad se dignite i dođite ovamo. Stavite ruku na križ i ponavljate za menom. Ovdje na sudu govorit ću istinu i samo istinu. Ovdje na sudu govorit ću istinu i samo istinu. Sidite. Ustanite. Jeste li razumili optužnicu? U ime Isusovo sveto! Pitam vas, jeste li razumili optužnicu? Ma šta je vam vaš sudac? Ko to može razumjeti? Ja da sam kriva, ja! Ma jeste li vi poludili, pa je li vam jugo? Muhite, jer ću vas da kazniti. Jeste li vi ispočetka? Jeste li ste uzeli iz ljubavi? Kako je to počelo? A lipo je počelo še sudac. U najvećoj ljubavi je počelo. I da je bilo po meni, nikad se ne bi svadili. On, lijep, elegantan i pametan. A ja još lipša i pametnija od njega. Evo nas, rusurice moja. Čekaj, što malo će nam se? Je, imaš pravo, Mantan. Otvorit ću ponistru, tribam ja. A osjeća mi se sve vrti, golubice moje. Ovo je najsretniji dan u mome životu. A jesi li ti to meni reka, golubice moja? Ma ti si golubica, a ja golub. Joj, šta ćemo guka? Ajme, meni lipo li je guka? A meni je drago guka. Ovo će biti pravo gnizdo golubice moja. A gu 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 gu. A gu 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 gu. Je li ta sliča dugo traja? Je. Dugo je trajala Nikodima. Onda me poča idit. A zašto? A zašto? Zavišta što sudaca, ja bi se ofendila. Moja prijateljica počinje biti maltretirana. Obratite na to pažnju, gospodine sudac. Evo pogledajte, to vam je ovako bilo. Mučiš ti ure, a ja ne znam zašto. Ma sam ti šta učinija, ne te ukrivija, ne mi ništa reći. Ali ovo pari, ti špeto, male dice. Ma reci mi baš šta sam ti učinija, pa da znam. Ako sam šta palija, reci mi, pa drugi put reći. Ozovi se stile, a nemoj muž. Pa ti znaš da si ti moj jan, moj cvitnik. Pa ne bi ja tebi koliko mi mravu našaj učinio. Ma ti znaš koliko te tvoj par tu voli. Ti, a zove se Bona, a on nema šutu. Ma. A najlakše je tako, namuti se i muči. Pa ako ti budeš uvijek mučava, da ja sve izgledam kao jedan lude koji govori sam za sebe. Ma ne, file moja, dobro. Ako si se najedla na me, ako sam nešto palija i krivo učinija i te uvridija, a ti mi lipo reci pa ću ja popraviti. I više neću to činiti. I vi se pomiri. Eto reci šta sam ti učinio. Pa reci file. A dobro. A kad nećeš reći, a onda mi oprosti zato što sam ti učinio. A ja ti obećajem da te više nikad neću uvriditi. Nikad više cvitiću. A je li da se više ne vidi? A je li da ti je prošlo? Sad smo se pomirili i moramo opet lipo razgovarati. Pa ajde, reci nešto, pa nismo više shvatili. Ti, ozovi se Bona. Pa ne muči me Bona bez potrebe. Od agresivnog karaktera svoga muža, moja se štićenica morala braniti šutnjom, smirenom šutnjom koja je morala svakoga razoružati. Ma znalo je doći i do težeg riječi među vama, je tako? Aha, je. I to samo ako je on izaziva. Evo pogledajte, to vam je ovako vidno.
sve sam nabavio. Platio sam malo skuplje, ma ne smeta jer je dobro. Imaš lipoga zubaca, salate, karote, kumpira, sele, petrusinu, bliblica za večeru, voće. Hajmo i žurnalijom ovdje. Možeš misliti. I još govoriš da si platija skuplje. Ne znam ja zašto je to tribalo skuplje platit. Oti zubatac, ni Bog zna šta. Ali karota bome. A vidim, lipu si zelen izabra. Jabuke. A di su ti jabuke? Ma nema jabuka, bile su male i zelene, pa sam ti kupio prase. Ali ja sam ti lipo rekla da kupiš jabuke. Ma jesi, rekla si, ali nisu valjale, nije i bi. Bilo i valjale su, samo i ti nisi ti ja kupi meni za dišpet. Ma sami dišpet iz tebe izlazi. Kupija, praske. Ma šta su praske? Jesa li ti lipo rekla da kupiš jabuke? U jabukanje zdravlje i šoštanca. A praske su sama voda. A on kupuje praske. Dobro, pa nemoj se odmah ljuti. Sutra ću ti kupio. Kako da nećeš? Ti ni spizu ne znaš učiniti. Danas neka bude ovako, ali sutra bome neće. Eto vidi se, ona voli jabuke, a on joj kupuje praske. Je, u vini je dišpete činija. Vidi, on ima razumijevanja za vas. On nije, strpljenja ima za vas. Trpljenja? Pa našli ste mi crkvu di ćete Boga moliti. Pa ne znate vi šta sam ja sve s njime propatila. Aj, nisu. Ti. Fine. Isak vrči. Ilkice. Jedna je ura, a ništa se ne kuva. Ni spiza još nije učinjena. Ti se zadržala u šalturice, ili u matere, ili u sestre, ili u prijateljice. Koga srela paš jorafile, ovo paš jorafile, ono i tako se oteku. A neš ti velike stvari. Okasnimo. A šta da je okasnimo? Gospodin lipo na prozoru i čeka na gotovo. I bit će da se još ljuti šta nije gotovo. A ne vidim ja da je gotovo. A nije još ni špaker užgat. A užgat će se užgat. Ne treba ništa govorit. Učinit ću jednu falšu juhu, stavit ću skuše na gradele i obit je gotov za 5 minuta. A je. Bila sam u šalturice, jer nemam vremena u druge ure u nje poći. Ja sam uvi u poslu, ne sidnem po cijeli dan. Lako je tebi. Ti uzmeš čap u ruke, pa u belvir. I misli gospodin da imaš čap i klovu, pa bit gospodin. Soli na red. Hoće se tu puno više. Hoće se najprije biti gospodin doma sa svojom ženom. Hoće se to imati u sebi. A ne čap i klovu. Pa file, nemoj ona, pa nisam ja od file. Pa ne treba me još i vriđat. Zakasnila si, dobro, nisam ti ništa rekao. Pa nemoj se karat za ništa. Ja da se karam, ja? Pa šta ti hoćeš reći, da sam ja jedna beškaruša, da sam ja jedna najgora, jeli? Ajde reci, kada ja ne znam šta ti misliš, ne smeta tebi što sam ja zakasnila sa spizom, nego ti smeta što sam kupila nove postole i kapelin i šta sam dala šit vešt. Ma ne smeta mi ona, ne prigovaram ti ja ništa. Pa smiri se, čućete susidi, sramotaj, osmi. Ma neka čuju i neka svi znaju kako sa menom postupaš. Ti bi ja najsretniji da mene nema. Drugu si ti neku sebi stavio u glavu i ti bi se sve ovo uživati sa mene, znam ja to. Cvjetiću moj, šta to govoriš? Ma smiri se, Cvjetiću, smiri se. Nije me volja.
Život sa takvim čovjekom morao se izroditi u pravi pakao. A Pićeva novi dišpete čini onako malo teže prirodu. Da dišpe. A kad je ono doveja mater na našu godišnjicu, koliko sam samo onda suza prolila da znate. Eto, bilo je ravno 5 godina kako smo se oženili. A šta mučiš, a? Šta mučiš? Jesam li ti lipo rekla da tvoju mater neću biti tu kući, a? Jesam li ti lipo rekla? Kad nije dolazila cijelu godinu, nije trebala doći ni danas. A zašto si je dovela? Zašto si je dovela, pitam te? Znam ja zašto ti mučiš. Znam ja zašto ti mučiš. Zato da me skroz izludiš. A majko moja, ma čije sam ja ruke upala, ma jesam ja ovo doživila. Ma jadni moji 5 godina i kako mi je prošlo. A on misli da mi je dosta kupit cviće, donit mi teče, kupit mi vešte i postole. A znamo mi tu politiku. Teče si mi kupija da ti bolje kuva, a vešte i postole da se možeš okolo falit i sebi davat na važnosti. Zna ja šta ti hoćeš. Zna ja šta ti hoćeš. Ti hoćeš da se ja ubijem, eto to ti hoćeš. I bolje mi se ubit nego živit ovako. Bacit ću se bez proizvod. Pile, moja, ne bude ludo. Pa šta ti radiš kod kuće? Zašto ne ideš na posao? Ne trebam danas poći, danas nema nikakvog važnog posla. Opraću sud. Ajme meni. Samo čudo spasilo je život ovo žene. Da čudo. Da čudo. A ne znate više o sudac. Šta je on meni učinio na 10. godišnjicu? Praske. Opet praske. Ma zamislite što od sudac. Pa 10 godina je on mudrija kako će mi se osvetiti. 10 godina mi vrag nije da mira. Ma slika njezina muža postaje biti sve jasnija. Ajde da čujem kako je to bilo. Evo, baš sam znati želja. Desetogodišnjica danas. A majko moja, zašto si me rodila? Bolje da si rodila ko preje. Mogla si bit će oblast. A koji je to život s ovim čovjekom? Bolje da me nema kad moram ovako živjeti. Anđele moj, cviteću moj, smiri. Eto ja te na želju. Eto, sve ti ugađa. Uritko, puno uritko, nešto falije, nazik tu je, ne odbiš. 99 učenim po volji, a to šta jedan put falije, a to nije da ja hoću. Pa i pop na oltaru fali. Ma, eto. Ma sve nesretnje, praske, pa nisam kupija 10 godina. Pa sam danas mislio da si se ti zaželila. A ja sam te iznenadio. A zna ja tebe dobro. Ti hoćeš da se ja sama skončam. Nemoj uvijek istinu do rijeku govorit. Pa treba biti lud, zabaceni spomenik. Šta? I drugu na sebe je smrtni grih, pa ti imaš što se sami ubiju. Nipot ne ide na provuca, koliko ih ko pasek bez križa iz lamena Božjega. I ne idu u raj, ne boj se, nego ravno u pakao. Aha, a ja sam se na pakao već navikla. Nije to ništa prema ovomu šta ja s tobom prolazim. Bacit ću se iz polistu. Što radiš? Ti? Neka mi se ne daš baciti iz polistu. A ja lipo iđem doli naliko gdje se bacit u more. Ma ne muči me, File, ne muči mene i sebe. Pa 5 godina skačem po ponestri kao majmun, a sad moram i vrata zaključavati. Pa promisli samo, šta bi ja se sve? Pa evo, obećajem ti na današnji dan da ću sve za mene učiniti. Da ću sve udovoljavati, pa samo se i lipo. A jedne ti onda još voliš, a? Ne, ili te volim. A zašto me onda jidiš? Nemojmo o teme, iako će se i opet fajniti. Život Spartu postaje za nju pravi pakao.
Ovaj jadnik ima neodoljivu potrebu za spasenje potražiti u samobojstvu. Ovdje nju na to sistematski naganjao. Više od 10 godina će advokat. Ma ja naprotiv vidim da vam to brani. Da je zatvarao, pomislite, da vam je zaključavao vrat. Da vam je cilje pridike držao tome kako vi to ne smijete učiniti. To vam je bila samo njegova politika. Vidit ćete vi odmah kako je to meni on branio. Pogledajte i recite pravo, govorim li ja istinu? I 15. godišnjica mi mora propočeti. 14. je prošlo naopako. 14 godina patnje i muke, pa sam mislila da će on daleko danas doći sebi da će se smilovati. A on opet isto. On se više ne može dobiti. Batit ću se niz ponistor i gotovo. Ma neće me niko više u tome zaustaviti. Ajme meni, majko moja. Afanat ću se! Timote, a ima i pasine s lavandom, ako ti treba. Bacit ću se niz ponistru. Stvorena je. Sam ja vidjela kakav si ti. A ti bi htjela da se ja bacim doli, jel? Neću tebi sad išpet. Baš neću kad me ti gledaš. Evo idem lipo na rivu, skočit ću na more, na glavu ću se bacit s rive. Pa i brata su ti oni. A što? Tebe nije briga, nije ti stalo. To ti ja hoću samo udovoljiti. Ma, ne ti, na rivi slobodno. More je široko. Možeš se 200 puta u to. Možeš skočiti na glavu, a možeš na noge. Možeš kako hoćeš. Ali nemoj tamo di izvire kanal. Smrdi. I nemoj di je plitko. Da se ne udreš. Vidi li ovo? Ja se idem utopit, idem se bacit u more. Zviždi. Okrutno. Ma da okrutno. Ma nije to ništa, to je rože fjol. Čućete vi još? Onda još gore. Da, gore. Ne znate vi koja je to zvino, čovjek? Da zvi, malo je već. Otrovat ću se. Nemoj večerat. Ostavi to za to. Sutra ću ti ja kupi otrov pa ću ti ga dobiti. Čekaj, pa vidi se da smo imali u kući Lizor. A ako ti Lizor nije drag, kući ću ti ja sutra cijankali ili neki drugi otrov. A ovdje Lizor možeš koristiti za čimanje. Ma kad dođeš doma i nađeš me mrtvu. No vidit ćeš da sam imala pravo kad sam govorila. Prije ili poslije ubit ću se, to da znaš. A kad je tako najbolje od... A šta se kovač panja? A možeš kako hoćeš. Ponistra je otvorena, vrata su otvorena, a odjeli to. Ne zove to te. Zna ja kako je najbolje. Ubit ću se iz revolvera. A eno ti ga otrne u kantonalu. A baš sam ga niki dan kupija rade lupeća. Tako da znaš ti ako ti ustri. Puni, može 6 puta i za sebi ću. Umriću, ja sam bolesna, meni je to sve gore. Tebe nije briga, tebi nije stalo. Neš ti umri, ne boj se. Pa ti si ka stvorena za udovi. Ti si ka jedna koda. Ka mačka. Ka zmeja i jutica. Neš ti umri, to ako. To ti hoćeš reći da se ja samo tako pritim, jel? Jel to hoćeš reći, a? I sad ćemo baš vidjeti. Sad ćemo baš vidjeti. Ide na rivu. Idem skočit u more, idem se utopit. Ajde. I sritno ti bilo. A s Bogom kuća. Tamnice moja. File! Ma File, di to ideš? Ma nije, tamo riva, ovamo je riva! Riva, Milun, za povoj se u... Strašno.
na samoubojstvo. On je nju ni sola kupovao. I pištolj je kupio. Eto, pa jeste li vidjeli, jesam li mogla izgubiti glavu, ka ništa? I recite vi meni še osudat, pa ko je ovdje kriv? I kako je svršeno? Ma šta je bilo onega dana? Opet je počeo s dišpetima. To vam je bija cijeli jedan kažin. I opet s tom nesretnom ponistrom. Evo, pogledajte. Evo, ovako vam je to bilo. Lipo neka ponistra stoji otvorena. Ja ću se ugušiti ovdje. Ma neka stoji zatvorena, meni je zima. Ako ti je zima, ti obuci kaput, ja ću se ugušiti ovdje. Ma ako te guši, ti ajde vanka. Tamo ima žarije koliko te volje. Ajde ti, Ivanka, ajde u svoje šinjaore, tamo će ti biti toplo. A otvoriš li još ponistru, vrag će te odvojiti. Ma znaš šta? Sad ću ti sve porazbivat, sve ću ti porazbivat, sve! Ma i ja! Evo ovo je običanja! Evo i ovo je običanja! Zašto ti rođu sve razbiti u komadu? I ja ću kuću! Sve ću pa sve! Ja ću sve sam sve ću razbit, sve ću razbit! Gubo! Gubo! Ti da imaš obraza, ti mi uzeš šibice i zapalija da sve ovo izgorim! Nisi muško! I tako je slučaj. A vi ga znači niste ubili. Eto. Sve se vidi. Sam se ubija. A mene se tija riješiti. Meni je spremna smrt. Raspravljanje je završeno. Šabice, jer vi imate još šta za reći. Časni sude. Lirborno je donio kuću. Lizola je kupovao davo. Ljudio je i činio dišpet. Na samoubojstvo je nagovarao. Život s takvim čovjekom bio je pravi pakao. Da, pakao. Ma 100 puti gore. I recite mi meni što sudac, pa što sam ja vidna ovdje kriva? Ma, molim sud da donese oslobađajuću presudu. Oslobađaj. A nego šta? Ustanite. Okružni sud u Splitu dana 24.12. godine gospodnje 1900. U ime njegovog carskog i kraljevskog veličanstva donosi sljedeću presudu. Optužena se oslobađa optužnica. Ajme, puno vam hvala što sudac. A što ste mi lipo učinili. Ajme, puno vam hvala. Eto, Boga što sudac. Eto, puno vam hvala. Baš ste mi lipo. Lipo ste mi učinili. Doviđenja, sudac. Doviđenja. Ajde, preragu. Najljepije vrijeme za početnu. Sad smo gotovi. Ispratio sam ja gospodin. Boga da zdravlje živi. Ma, što prošlo? Ma, nismo se ni čestitali jutros. Dobro vam došla 2 dana, dobro vam došli sveci. A naša bica je čestita i vam i Bogvan. Pa, što prošlo? Ma, jeste mi bili jutros na posadu, jeste vidjeli koja gužva na 2 dana?
Ja vam moj šermice na badnji dan nikad ne ide ovako rano na pazarinu peškari. Ja vam uvijek idem okolo 11 uvijek. Jer ovi puti šta doli prodaju, prvo daju sve skupi. A poslije kad ne mogu prodat, onda daju jeftinije. Zato ja sad idem u spicu. Ma istina što vi kažete. Ali ja vam volim to malo ranje. Evo, jutro sam kupio jedan veliki par tuka za večericu. Jednog zeca i 3 jarebice. A sam malo skupio platio. Ali zato su me jutros na pazaru puštali, njegu je jedan jasno. Zašto? Jedan sam malo skupio platio, ali nema veze. Pa nije svaki dan Božića tako. Eto, zbog vam, učinite mi dobro svece. Hoću moje Mice. Moje Mice. I ti si jedan buzdo. Zato su i utekle banice šta ih je ona donila u dotu. Dobri bokuni, zeci, rebice, to kad si jasno. Zna bi ja tako, a poslije neka sve ode. Nemamo još dobro. Kako nema? Evo vam predsjednik suda šalje ovaj spis, a evo je našega Martina. A šta je bilo? Šta se desilo? A šta je? Jutro su mu na pazaru ukrali pizza i kesu. Pa onda predsjednik suda šalje da ga ispitale, jer da će sveci i da će stvar propast. I da i ja ovo sad. No, pravi, ti on kad me sad odeš. Da me šturim, onda sam na pazar. Ajde, tamo na svoj mjesto. Aj, pragu ti pivac, nisu ti ga imali kao ukras nego danas. Danas je pazar, gospodine sudac. Znam da je, ajde, ulizi unutra. I ostavi mi se tega klanjanja, znaš. Ne treba meni to tvoje klanjanje. Ajde, sidi tu. Oči. Moram ovo u 5 minuti biti gotovi, sam čujem. Dobro. Šarbice, budite i vi ovi zapisnik. Kad nam mi okolišta uteka tamo. Ajde, govori mi kako se zoveš. Martin. Sedi da. Hoću. A prezime? Prezina. Sidi dobro. Hoću. Šarbice, pišite Martin Prezina, samo brzo. Pokojnega. Tome. Bog mu da uživa samo daje nebeskoga i nagoda sa lica Božih. Ostavi mi liturgiju i govori mi koliko ti je godina. Čekajte. Neću čekati, nego govori koliko ti je godina, ajde. Kad dođe sveta Kate, bit će mi ravni 60 manje prije. Da se manje spobrajte mi ovo Šarbice. Ajde, govori mi ko ti je ukrao pizza, samo brzo. A čekajte, neka prisloni ja u moju torbu, onda ću ja vam i sve reći. Nemoj ti mene ništa redovno, nego mi reci ko ti je pizza ukrao. Ako žuri, vrat lomi, gospodine Prošpero. Kako znate, eto, sutra je Božić, porođenje gospodina. Ha, danas je badnji dan. Ajde, znam, govori da si. Proveli ga mi u miru Božemu, zdravlju i u Božemu kapusu. Oma da si se vratio tamo na svoje mjesto. I o pizza mi govori. I govori meni žena Luca. Hajde, Martine, ne bi biljana za svecu, da je šuspitno, odneseš na pazar što za prodat, pa da kupiš svitu za Božje po starom adetu. I Petrolja, i ponesi ništa jaspe ruke su, volit će pazar, znate kako. I kaže, ponesi jednoga od onih zimaju pivaca, onoga gaća, Gić. Ajde, dalje, govori dalje. Uvijek ima ja još jučer ne vezam, jer koji bi ga sam ja vrat do čepa, onako jutro su zoru po mraku u Avliju. Ostavi Avliju, izađi iz Avlije, Ado, usplit, ajde. I tako ja jutro usta po prvim pivcima. Dalje, Ferman, ma koliko si pivac uzeo? Bome jednoga. Šta mi jedna govoriš o pivcima? Govori da sam u prvim pivcima usta. No ne miše mi te druge pivce, nego mi govori samo o tome što se ne ukrali. O tome ja i hoću govoriti. Ajde. Dakle, pozdravim ženu. Uzmem kesu suno malo naše sirotinje, uzmem pizza podlogu i pulu podlogu. Eto, bravo, tako, ajde, dalje. I ja tako do cestom do Jurićevih kuća, Jurić na vratima. Ja mi vukao, ha, jutro Nikola! Ovo gleda, pa mi ne moram biti poznat kako je brak još ti. Onda me želi po glasu i mi pozdravili, ha, Martine, ko si ti? Dobro jutro, dobro te naša badnja. Ma ne riječi, šta se ne reši? Nismo Nikola, ja njemu, ide mi Nikola i koji? A on meni, uđi brta namo da se napije. Ja njemu, oči. Ja ušao. Kad ja ušao na vrata, iznutra mi se niko javi. Hej, Martine, dobro jutro, dobro ti došao badnji, da. Ja gledam, kad tamo za stolom presviđe, sidu dvojice iz moga komšiluka. I šta su tu sidili? Kako su ideli bomek i ukrču. Ma stani, možeš mi šta neka Jurića kuća, a sad mi govoriš krčma. Kuća, se ovo kuća.
A upoće i krpa Bog vas pomoga i Gospodina. Ostavi mi svetoga Antu i kaži mi šta se tu u krčmi desilo, koji su ti to bili? Moj koši, Boban Andrija pokoljena Ilije i bio si na toma pokoljena ma. Ovi drugi bio si da mi dođe neki rog. Nako, izdaleka, kija, ovako. Aj, pragu, ti ko ti je rog? Da me stipo je prošao, govori mi, onda ti si pita ostavi. Ja ću vam sve porediti. Oti ljudi, oti Boban i oti Bezina, poredili na sine, ja sin. A Nikol je sin Petar, natočio na rakiju svima drogu. Eto, napija si se, pa su te pokrili. Čekaj. Pa neću čekati, nego mi kaži ti si pita ostavi. Sam sija, evo, naslonio sam ovako, zaseo kištava moja torba stoji. I šta je onda bilo? Ništa. Pa kako ništa? A kako sam tu deka malo zastao? Pozdravio sam se do deka da je sad iz zimoma šta su dvije moji komši. Pa onda je sa drugi zimoma, sa Nikolom i Petrom Julić. I onda? I onda ništa, ja izašao iskušenje svojim putem. A pivac? Jesu li ti ga tute ukrenuli? Tu ti je pivac bio? No smo i po ruku, no smo i Šta sad. mi onda pričaš u lizeš, šaviva po krčama, o Julićima, o Bezinama, pa govori mi kako su ti pivca ukrili i di su ti ga ukrili, to mi reci. Evo, odmah ćete čuti. Hajde. Iđe ja tako putem, iđe ovako za stranu i dođe ja do Nikole Bašića Šimunova. To je drugi Nikola, on je prvi. Dobro jutro, Martine, ja zove me Nika. A ja njemu, dobro jutro Nikola i tebi i cijelo tvojoj familiji. Ma da ti ono piše i tebi, i njemu i cijelo tvoje i njegove familiji. Evo, govori mi o pivca mi govori. Jer ti ga... U ime Isusa. A ti će mi niko oko spica i konjega pijaca pomovi. Boga, da vidite ovim krčmu ima svega blaga Bože. Evo ga na ove krčme. Ma ti si jedna pijančica. To sam čuvala da glavna devica Marija na svetija. Ostavi mi liturgiju i govori mi šta je bilo poslije. A tu teka isto primjeti stupi Eva Brkača, rečeni glavanja i dva šerića spisa. Pa ti cijelo žobu više nabrajate, nego mi reci idite pivac pija i ti su ti govorili, to mi reci. No, sinovita čovjeka. Pa jeste naprasit gospodine sudac. Pa ne mogu ja ako vam sve po redu kažem. Ajde dobro, ali govori, brzo mi govori, si me čuja, brzo mi govori. I onda ima Brkača, rečeni glavanja i ova dva šerića Sprigodama zovu meni Badnjak. A ja njima Badnjak, odmah usput može. Ha, Nikola nas baš i ponudi rakiju. Evo ga na operaciju. Ha, jedan put, Bože gospodine sudac sudi. Ha, znam, nisam mi šta je društvo i kad se čovjek sa ljudima nađe. Ma znate kako je gospodine sudac. Ajde, dobro. Jesi li se tute opija? Ma jesu li tute pivca u kraju? Nek je pivac bija. Ima svoju zane, evo kištava na Tomas. A gospe moja, kako se čega danas? Pa sve ću me na pazar zavoditi. Slušaj me ovako. Ajde reci ti meni koliko ti zapada ti pivac. Evo ja ću ga platiti, jer će me voditi sve na cijelu noću. Kako ga ne ukrenu? Ajde reci koliko ti zapada ti pivac, ja ću ga platiti. Ma što prošlo? Ma nisu mu samo ukrali pivca, ukrali su mu i kesu. Gospe moja, ovo će trajati do svojega. Slušaj ti mene dobro. Slušaj me sad. Vidiš mi svašta ode palija i svakakve gluposti na brak. Ma to ću tebe zatvorim isto da upežeš, si me razumio? Skrati mi to, skrati. Ostavi Ivana, Jakova, komšiji i prijatelj. Reci mi Dina, kojom isto ti je stara, borša i pivac, to mi reci. Ja pivca pod rukom, ti stavu moju tomu drži. Ha, kesu mrte držao vidrima. Gospod, određe me bar Nikolo srca. A šta je ovo danas? Červice, služajte, mora jednom istoma ću se vratiti. A ti da si tu bija? Samo vi polako, gospodine sudac, nije priša, polako vi. Sinovita Litovika moj, Bože. A no to ću reći. A mi ja mogu zapaliti. Možeš, zapaliti i slobodno te ti zapaliti. Evo da ova, a baš vam važno. A no, ne mogu ja, ako jedno ne zapalim. A, jesam li se kako iskazao? Pa nisi ga volji, nego sad kad on dođe, ti mu iskaži svaku sve lipo po redu i nemoj ništa priskočiti. Jer ako sad ne rećeš, a nećeš reći više nikad. Da vidi ja to tu reći. Da sam mi puno pametniji od njega. Ma iskaži ti lipo svaku pa neka on viče koliko je kod njega volji. Da šta ću? Treba smjeni i treba zakon što mu na stolu. Treba svaka. Ma znate šta nema rekao? A čini mi se da ovo jedna velika pomada. Ma nije, nego neće on uvijek dobro.
Osobito kad je jug, pa mu ti znaš koji put malo polje zaviči. Gospodine, kad me tako dobro svituje, neće vam mi žal. Pomolit ću se ja i zatem mogu svetom Marku. Ma dobro si ti poludio. Ma ko ti reka da smiješ pušiti ovdje? Oba da se uglasiti u vani. Pogledaj ga. On cijelu mi je sobu napunio od ove čovke. Oba da se uglasiti u vani. Ko ti reka da smiješ pušiti? Pogledaj. Pa šta se vi smijete šarmice, a? A niste vidjeli da ovo počeo puši ovdje? Ma ništa ja nisam vidio, ja sam nešto ovdje zapisiva, ništa nisam vidio. Znam da ste zapisivali, znam. Ajde ti govori mi dalje, ili smo novo stali neku pečku na tave. Nije tako vas bilo, gospodine Skup. I onda, ovi ima večeri glavo. Jogutaš neki čovjek i što kojka će mu pokolji peta šta ja sam na uvezu. Ma nešto čovjeka meni tamo glava, zato ga je samo glave. Ne viči, čujete dobro. Kako lišni? Lišni! Nema ti njemu okave za mrče. Jer na drnaku nasim, jer dok mi zamišao pa ti doleti, ja mi počnu na vrču glavu. I sve tako. A zašto tebe nije pogodio za milost Isusom? Narutili za 20 bok. Oma da se radio tamo na svoje mjesto. I ne viči. Dobro te čujem. Ali kad je trebalo za plati, ova nama da plati ja. I da mi ćaću moga. Ja ni mrtnija nisam, gospodine sudac. Nego samo slušam njegovom psom. Kad se više zaja, gledaju ja njemu. Mani se mrtvo. Osjećaš se ti materna nikada, ja te nikada. Šta imaš od toga? Šta ima? Radit ću svoj lijek, prijatelj, kaj ti? Ajde dalje, govori mi dalje, brže. Ovo ima namen da sam taki, da sam vaki. A ja nje muka. Znaš se ti se Berka, ostavi me neka. Šarić je svako tako vika posmirio. Vrati, ja na svoj dija i sa svojim putem ljudi svi ostaje u kršu. A pivac? A kesa? Kesa u Idra, pivac pod ruku krene na pazar i pribrza me. Eto bravo, hvala ti Bože. Pa trči, nemoj mi se više nigdje zaustaviti do pazara. Pribrza ja tako i eto ti mene u grlu. Uspli dođi, uspli na pazar. Kama ja prijede s odlake i kuću, a jede na polisti. Jer ti jede u grla pizza i kesu. Niče mi jede što ti se pokumu. Pa nemoj da sreća kod nje, nego ajde dalje. Ne sreća, ne sreća. A recite vi meni kako u kume da ne sradi. Kao da mene sporiste, se vrte susta, dođi vrte vam oka da se napiješ. A ja nisam nikad prošao mimo njezinu kuću u grla da me ona nije pozvala. Nije znam da dođeš u oka rakiju. Ne mora biti rakiju, mora biti vino, valja isto da nas vodu pošli. Ajde dobro. I tute si se napija pa si onda produžio uspjet. Pa pazi, ako mi još spomeneš samo jednu krčmu, pa pogodit ću te sa ovom buku na uglavu, jesi me razumija? A eto, kad je sila, bit će me red iskazat kako ne biti jara. Eto tako, ajde dalje uspjet, ajde. Došao ja, do Biljinovače, onda ako malo niže kad vode sa desne strane, svojim krčmom da nije glave. Slušaj me, zadavit ću tako ulizeš u tu krčmu. Da nisi ulizao u tu krčmu. Neću, radi gospodine Sos, neću. Iznijavlja vanka, pa stola, pa ja vrte siraju. Danas će me kuda. I tu se našao sa Rupo Jelavićem pokojnju Veljoze i Marišom Baračo Jakovljevi. Oba muća govnjega, a bijaš njima Iviša dati pokojnjega i muća Stinešina, šta vodiki na mladi Jure i Kirnija iz Pržuna ostali. Je zna, roba od galere, mogu misliti. Šarvice, ste ti zapisali ove lupeže što ona brava. Ma nisam kao brzo govori, ne mogu pomati nikako. More, samo ti govori dalje, a on što vodi nije to tvoj posao. I šta ste tu radili? Napili su. Šta to? Nego ti je pivac bio. Meni u ruci nosi ga sopa. A kesa? Kesa u njega. Ajde naprijed, sve će mi na bazar zatvori, govori dalje. A eto. Postavit ću ikična namaška. Sve je jedna do druge dospjeti. Ja i Granja nisam. Nismo u svaku, a skoro u svaku smo na vratu. Na Majdanu smo, što se sića, u Vradića, pa u Vendila, pa u Valente, u Petkovića nismo, pa u Dovice Perića još.
A onda nisto sve ono rupotimo Grgina Bobana i tu to je išla sama Jelena Marković pokojnjega Mile sa Vrčanca. Pa ne bi ja slača da sam sam bio, pa na dušu bi se i plata može vidjeti. Ma koji sam fratar više paće mi kuna, ma svrši niša mi jamčina. I tako mi nas ovi. Da vam pravo rečem, nismo beba ni Gašpića, ni Ubašića, ni u Vrankina, ni u Ivića, nego samo u Katića. I u Katića. A gospe moja, koliko i vlaj mogu popiti. Hajde dalje, govori dalje. Pod noge i mi put Splita. U razgovoru sam ne sitija nisam i tako došli mi u Split. Hvala Bogu velikome, oka si moga biti. I baš u Kate, Baliže da ćemo stava. Znači vi kad si došao u Split skida poštarija, jeli? Slušaj me dobro, Martine, slušaj me dobro. Ako izgubi pacijencu, a vidim mi da se već izgubija, ako je jedna umra, ja se još radi tebe ode, pa da ti tvoga Dugopoljskoga i... Prostite, gospodine Sudac. Nisam sa Dugopolja, nego sam probao. Aj kragu ti odakle si, meni je to sve isto. I sidi dolje. Čača ti je zbog. A šta se vi smijete, šermici, a? Ajde, govori mi dalje, kad si došao na pazar? Nisam ja odmah išao na pazar. Nego? Nego sam nosao pinca po gradu. Neki moji mušterija gdje sam naprijed ovdje do nas. Ljudi mi rekli, hvala Martine, ali da se Jugo Staši nabavili. I ja tek onda išao na pazar. Eto, hvala Bogu. I došao si mi na pazar. I ti, i Kesa i Pivac. Putova si kada si spređen. Pa kaži mi lipo i brzo, kako i na kojom mjestu su cukerili pizza. I Kesu. Kesa, i Kesa. Došao ja tamo, Hepsija, baš ovako, i sad, prima podnebu da mu stijem. Metim torbu, ovako preda se, a pinca ovako na zemlju na desnu stranu, kada recimo o zapadu. I onda? Onda ništa. Ma kako ništa? Sidi jako, šta i sad sidi? Ali pa mi tu sidi mi sve do večeras, to me je jako puno. Pa govorim, dalje. Kada to ti imate preštelje, da ne značite malo. Aj kragu ti on ne zna kaj. Pravo se čudim da ga ne zna. Želi ga Split, ja mislim zna, ima krčku u gradu. Eto, zato ga ti znaš. Znade ga svak, jer u njega dobra vina. Uvijek dobra vina. Kažeš dobrega vina. A ti je otak krčma? Izađete iz Mrkatu. Onda sviđete ovako, nape ovako i eto nas pravo pri njegova vrata. Puno sam te razumio, ajde dogovori mi dalje. Dobro jutro, Martine! A ja njemu, dobro jutro, Martin! Hermane, više sam ti, dobro jutro. Koliko? Za toga pinca. Ale mu ja, ki znate da je Italini nosi ga s blagoslovom. Dava mi Martin 16 banovaca, a ja ga ne tijela. Treba si ga, Ali nije ga mata, nego spušća na zemlju. Ono je pristupio Mata Tijarnović, što mu je krčna mudeka, gdje nos ubušao kod Gatovija, a njega ćete sigurno znati. Ajde, njega znam, govori dalje, ajde. Dala mi čovjek 18 banovaca, a ja ga ne dam. Kako mi je Luca rekla, da ga ne dam za manje od panira. Veli ona, bolje ti je da nosit kući. Je, ali ako ćeš doma nositi roge, čače. To mi je pristupio jedan gospodin. I sad kad vas bolje poznam, ja bih rekao da ste vi. Ja još nisam vidio, pa sad cijeli dan sredajte. Ja bi u moju glavu da ste vi. Neka lude, pjene, ajde tamo na svoje mjesto. Ja se cijeli dan nisam mrkao dati. Jesi tamo veliki, jaki, kivi, silovic čovjek. No ti ludo me, jednoga sam ti sad rekao da nisam cijeli dan odavde izašao. Ti sam ja njemu rekao, tali njega stara dreka i vinka isto kao da u tvojom komoru. A mora me ikat, jer da ne vidićem do večera ste mi bili gotovi. Ajde, govori mi dalje. U to je meni pristupio Ante Labinčić, pokojna Stipe iz Grla. I pita me da mu izvinim banku da se violina. Došla i sta meni sa lijeve strane, kad recimo od istoka i daje mi banku. Ja najprvo uzvadim kesu i na dlanu svoje ruke izdvojim 10 violina u srebrnu. Metem kesu, vamo oka na zemlju na desnu stranu, ka recimo zapad. Ja, Anti Jaspre, od meni banku. Ja se okrenuo ovako da ću banku staviti u kesu, kad tamo ni kese ni pivci. Ono zanimlja nisam. Ne znam ki jesam. Odilo ki odilo i pivce i kesu, to da u bezdan propalo ili sin je moj rezero za tili
uzeo. Napokon, hvala Bogu velikome, pa preko sam i ovo nisu kreli. I onda je došao policijak, zapisao me da je vamo, je... Ne pucaj mi ovdje. Sad ćemo mi tebi doćemo na kraj. Šabice, pišite ovako. Kako? Ja sam sidija na pazaru gdje su bile stine i došli Mate Pleština. Nešto možda nije zapisali. Onda sam se prvo okrenuo na livu bandu, pa vratio vama na desnu. Jeste zapisali? Poslije sam opešao na livu i vamo kad sam se vratio na desnu, lupeži su mi krili pizza. Jesu. Jesu. I onda je došla policija do komune i dovela me na sud. Ili boje da nije došlo. Slušaj me sad dobro. Šarbice, vi ovo pomnjivo unesite. Reci mi koji ti ono najzadnji bija šta ti je pogađa pizza. Ti ga je ukrao. Pa misli dobro i reci. Rekao sam da se vi bili, gospodine. Lupeško, pa pijačino, pa što ti rekao se cijeli dan nisam odavde moka, pa tovare radove, tovare najgore od svih tovari na svijetu. A šta se vi smijete, Šabice? Smijete se ovome ovdje lupeše, pijančini, koji je nalije glavu jutro prije sanuća i cijeli dan mi ovdje priča svakake fantastične gluposti. Ma šta se smijete, Šabice? Šta se smijete? Kako sam se neću smijat kad se ovo nije čulo ni vidio nikad. Ti si lud. Ti si poludija skroz oraki. Ti si lud. I sad ćemo mi do tebi na kraju ovako. Šarbice, pišite ovako. Ja ne znam ko mi je ukrao pizza. Jesu. I ja ne znam ništa drugo iskazati. Ajde tamo, stavi križ i gotovo. Tako. Da ja ne znam ništa iskazati. Ne znaš ništa iskazati, ajde tamo i gotovo. Ovdje križ. Evo. U šumama, ako na... cijeli dan. Čekaj ti, Martine, gdje si na pokojnika tome? Dođi vamo kad te zove. I ti ne znaš ko ti je ukrao pizza, a? Znam. Ko? Ajde reci ko. Vi, gospodine, su.